салом мегӯем ба шумо тамошобинони азиз ва мухлисони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи Алифбои роҳ аст аз телевизиони Баҳористон манзури шумо. Чун ҳар вақта дар барномаи мо ду даста миёни ҳамдигар рақобат мекунанд ва ҳар дастае ки шартҳои барномаро зудтар ва бехато иҷро менамояд, ғолиб дониста мешавад. خب بیاید اول با دسته ها شناس میشیم و میگذاریم به اجرای شرط اولی برنامه. من صبورов بلال سردار گروه دستوریکان میباشم. من اکرم عثمان صنف 4 میباشم. من بوریف یونس صنف 4 میباشم. من ارونوف امیرجان صنف 4 میباشم. خب با دسته دستوریک شناس شدیم و میگذاریم به دسته دیگر. مرحمت شما. من اسمت و سرنا سردار گروه دانایکان میباشم. من رحمت و امینت صنف 4 میباشم. حمید و کوباگا صنف 4 میباشم. من نصیر و مدینه صنف 4 میباشم. به نهایت خوب با هم دیگر شناس شدیم که میگذاریم به اجرای شرط اولی برنامه. شرط اولی برنامه چنین است: در روی این میز رسمی علامت‌های راه گذاشته شده است. ولی باید بگویم که هر یک علامت به 3 قسم تقسیم شده است. در مجموع در اینجا رسمی 4 تا علامت است، 2 تا برای یک گروه و 2 تا دیگر برای گروه دوم. سپارش چنین است: باید یک نفر از اشتراکچیان دسته با سمکت از آن کنج صحنه به نزد میز آمده یک قسم علامت راه را گرفته به نزد دیگر اشتراکچیان برد. همین طریق همه قسم ها رو میبرد و دیگر اشتراکچیان رو ضرور است که از آن پاره ها رسم علامت های راه رو حاصل نمایند. شرط فهم است؟ بله. این ترکیب باشد شروع میکنیم. خوب بیاد از سردار دسته شروع میکنیم. مرحمت به نزد سمکت روید. دیگر اشتراکچیان شما باشد به نزد تختچه روید. بلال آماده هستید؟ پس که آماده باشد با حساب 3 شروع میکنیم. 1 2 3. بینندگان عزیز نگفته نماند که در این برنامه 2 دسته یعنی دسته پسران با دختران رقابت کرده ایستادند و میبینیم که کدام دسته غالبیت را به دست میارند. بینندگان گرامی، بلال قسمت آخر علامت را به نزد اشتراکچیان گرفته برد و این شرط را بلال در مدت 1 دقیقه و 44 ثانیه اجرا نمود. بیاید میبینیم که دیگر اشتراکچیان کدام علامت راه را حاصل کردند. مرحمت بلال گذشته در جای خود شینید. خوب دسته دستوریک شما کدام علامت ها را حاصل کردید؟ ما 2 علامت را حاصل کردیم. علامت یکم این علامت پیاده گذار و علامت دوم این علامت تاکسی میباشد. یعنی که این علامت به ما نشان میدهد که در نزدیکی ها تاکسی هست، میتونید؟ بله. خب احسن بچه ها، مرحمت گذشته در جای خود شینید. خوب بینندگان عزیز، طوری که مشاهده نمودید دسته دستوریک از عهده این شرط به خوبی برآمد. خوب بیاید با هنر دسته دانایکان شناس میشویم.
бинандагони азиз, аз дастаи донояк кубаро аломатҳоро меорад ва дигар иштирокчиён аз он пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил мекунанд. Омодаед? Пас ки омода бошед, марҳамат. инак қисмати аввали аломат ба назди духтарон расид. кӯшиш мекунем ки то ғолибиятро ба даст орем. хуб бинандагони азиз, духтарон кӯшиш карда истоданд ки то чолокиро аз даст надиҳанд ва ғолибиятро ба даст оранд. тамошобинони гиромии кубаро, аз дастаи донояк ин шарти барномаро дар муддати 1 дақиқа 55 сония иҷро намуд. хуб, биёед мебинем ки дигар иштирокчиён кадом аломатро ҳосил карданд. кани духтарҳо, мегуфтед ки шумо кадом аломатҳои роҳро ҳосил кардед? мо дар ин ҷо аломати ба мошинҳо гузаштан мумкин нест ва аз раҳ гузаштан мумкин нестро мебинем. ҳосил кардед. хуб, бениҳоят хуб. аҳсан ба шумо. бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавам ки ин шарти барномаро дастаи дустуриякон дар муддати 1 дақиқа 44 сония ба анҷом расониданд ва дастаи доноякон бошанд дар муддати 1 дақиқа 55 сония. аз ин рӯ ба дастаи дустуриякон 5 хол ва ба дастаи доноякон 4 хол супорида мешавад. аҳсан. инҷо шарти аввали барнома ба анҷом мерасад. мегузарем ба иҷрои шарти дуюм. хуб, расидем ба шарти дуюми барнома. шарти дуюми барнома чунин аст. дар ин расм расми 7 нафар иштирокчии ҳаракати роҳ тасвир шудааст. супориш чунин аст. шумо бояд аз рӯи ин расм ба мо гӯед ки кадоме аз инҳо роҳро дуруст убур карда истоданд ва кадоме аз инҳо нодуруст. шарт ба шумо фаҳмост? бале. пас ки фаҳмо бошад, ана ин расм барои дастаи шумо ва расми дигар барои дастаи донояк. марҳамат. хуб, бо диққат тамошо кунед. дар ана ин коғаз бошад, қайд кунед ки кадомаш дуруст аст ва кадомаш нодуруст. марҳамат. метавонед ба ҳам наздиктар шинед. бо диққат расмҳоро тамошо мекунем ва дуруст ё нодуруст будани онҳоро муайян мекунем. инак вақт рафт. шурӯъ мекунем. рақамашро бигиред ва аллакай дастаи духтарон шарти барномаро ба анҷом расониданд. марҳамат. кани ба мо шаҳр диҳед. дар ин ҷо шумо рақами 3-ро, яъне иштирокчии 3-ро дуруст қайд кардед. мефаҳмед?
метавонед ба мо шарҳ диҳед? дар ин сеюм амал ин писар аз зери замин гузашта истодааст. яъне аз роҳи зеризаминӣ гузашта истодааст. бале, ва ин амали ӯ дуруст аст. рақами 5. барои чӣ ман рақами 5-ро бо дӯстони худ гуфтам ки онҳо аз ранги сабз мегузаранд ва аз роҳгузар гузашта истодаанд. ва рақами 6. дар рақами 6 ин мард бо ҳамроҳи писар дар ранги сабз аз роҳгузар мегузарад. яъне ин амали онҳо дуруст аст. хуб, мегузарем ба амали нодуруст. рақами 7. чаро ман рақами 7-ро гуфтам? барои он ки ин духтарак якумаш аз раҳ давида истодааст ва дуюмаш аломати сурх, яъне дар ранги сурхи чароғак аз роҳ гузашта истодааст. ин амали ӯ дуруст аст ё не? ин амали духтарак нодуруст аст. ҳамтар метавонад ба ягон садама дучор шавад. хуб, рақами 1. чаро ман рақами 1-ро бо дӯстони худ гирифтам? барои он ки ин тавр ҳам гузаштан роҳро мумкин нест ва ба фалокат дучор шуда метавонад. ва рақами 2. ин писар аз роҳгузар нагузашта истодааст ва дар пеши ӯ мошин гузашта истодааст. ӯ бояд аз роҳгузар гузарад. ӯ бояд аз роҳи зеризаминӣ ва ё ин ки аз роҳгузар дар ранги сабзи чароғак гузарад. ва рақами охирон ин рақами 4 мебошад. дар рақами 4 мо духтаракро мебинем ки аз тарафи роҳгузар мегузарад. ин ҳам амали нотуғри аст. барои чӣ ин амали духтарак нодуруст аст? барои он ки бояд ин духтарак аз роҳгузар мегузашт, лекин аз байни раҳ гузашт. бениҳоят хуб, аҳсан ба дастаи Донояк. хуб, бинандагони гиромӣ, тавре ки мушоҳида намудед, аз дастаи Донояк аз уҳдаи ин шарт ба хубӣ баромаданд ва тавонистанд ки аз рӯи расм ба мо дуруст шарҳ диҳанд. марҳамат, гузашта дар ҷои худ шинед. акнун мебинем дастаи дӯстурӯякон ба чӣ хулоса омаданд. хуб, дастаи дӯстурӯякон, марҳамат. биёед аввал амалҳои дурустро мебинем. дар амали дуруст рақами 3. он бачак аз замин мегузарад. яъне ин амали ӯ дуруст аст. ва рақами 5. рақами 5 аз роҳгузар мегузарад. бо ҳам светофор чароғаки роҳнамо сабз мебошад. ва рақами 6. ва рақами 6 ва он аз чароғаки сабз мегузарад. яъне роҳро бояд дар ранги сабзи чароғак убур кардан метавонӣ? бале. бениҳоят хуб. ва мегузарем ба амали нодуруст рақами 1. рақами 1 барои он ки ин писарак аз роҳгузар ёки аз роҳи зерзаминӣ истифода набурда аз раҳ мегузарад, аз миёни раҳ мегузарад. ин амали ӯ дуруст аст? нодуруст аст. рақами 4. рақами 4 он духтар аз байни раҳ мегузараду ба роҳгузар не. рақами 7. рақами 7 духтарак аз чароғаки сурх мегузараду бо ҳам давида аз роҳ мегузарад. дар кадом ранги чароғак роҳро убур кардан мумкин аст? дар ранги сабз чароғакро аз раҳ гузаштан мумкин аст. яъне ин амали духтарак иштирокчии рақами 7 нодуруст аст. метавонад ба ягон фалокат дучор шавад. рақами 2. рақами 2 ин писарак аз байни роҳ мегузарад. яъне ин амали иштирокчии дуюм низ нодуруст аст, ҳамин тавр не? ӯ бояд ё аз роҳи зерзаминӣ истифода барад ё аз роҳгузар. аҳсан, марҳамат, ба ҷои худ гузашта шинед. хуб, бинандагони гиромӣ, дар шарти дуюми барнома ҳар ду даста тавонистанд ки
шартро ба мо дуруст фаҳмонанд, вале дастаи дуноякон яъне дастаи духтарон нисбати дастаи писарон ин шарти барномаро зудтар ва бехато иҷро намуданд. аз инро ба дастаи дунояк 5 хол ва ба дастаи дустурояк 4 хол дода мешавад. аҳсан ба шумо. хуб, расидем ба шарти сеюми барнома. дар шарти сеюми барнома мо бо диққатӣ ва албатта зудҳаракатии шуморо месанҷем. супориш чунин аст: бояд як нафар аз иштирокчиён бо самокат саҳнаро давр зада ва боз ба ҷои аввалаи худ баргардад. вале бояд бигӯям ки шумо бояд дар ин шарт хуб бо диққат бошед, зеро вақт гузошта мешавад ва зудҳаракатии шуморо нишон медиҳад. хуб, омода ҳастед? бале. аз дастаи дуноякон ки самокат меронад? марҳамат, сардори даста, ба назди самокат равед, омода шавед. сарвиноз, омода ҳастед? пас ки омода бошед, бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1, 2, 3, рафтем. бинандагони азиз, дар шарти сеюми барнома аз дастаи дунояк Сарвиноз тавонист ки дар муддати 24 сония иҷро намояд. Мегузарем ба дастаи дустуроякон. Сарвиноз, марҳамат, ба ҷои худ нишинед ва аз дастаи дустуроякон Амир, марҳамат, ба назди самокат равед, омода шавед. омода ҳастед? пас ки омода бошед, шурӯъ мекунем. рафтем. бинандагони азиз, дастаи дустурояк ин шарти барномаро дар муддати 22 сония иҷро намуданд. аз инро ба дастаи дустуроякон 5 хол ва ба дастаи дуноякон 4 хол супорида мешавад. аҳсан. хуб, расидем ба шарти охири барнома, яъне шарти чорум. дар шарти чорум ман ба ҳарду даста 10 савол пешниҳод менамоям ва ҳар нафаре ки ба савол аввалин шуда ҷавоби дуруст мегардонад, ба ҳар як савол як холи супорида мешавад. омода ҳастед? бале. пас ки омода бошед, бо диққат бошед, саволи аввалро мехонам. кадом воситаҳои техникӣ ҳаракатро дар роҳ идора мекунанд? аввалин шуда дастаи дустурояк даст бардошт, марҳамат. ин чархҳои раҳнамо ва аломати роҳ мебошанд. офарин. саволи дуюмро мехонам. қисми кӯчае ки дар байни ду чораҳа воқеъ аст чӣ ном дорад? аввалин шуда дастаи дунояк даст бардошт, марҳамат. чораҳа номида мешавад. яъне чораҳа номида мешавад. хуб, саволи сеюм. чӣ тавр муайян кардан мумкин аст ки мошин гардиш кардан мехоҳад? аз дастаи дустурояк, марҳамат, шумо. индикатори мошин фурӯзон мешавад, индикатори гардиш. яъне аз ин ҷо пай бурдан мумкин аст ки мошин гардиш кардан мехоҳад. бениҳоят хуб. саволи чорум. нақлиёти ҷамъиятиро дар куҷо интизор шуда мумкин? дастаи дунояк. мо нақлиёти ҷамъиятиро дар истгоҳ интизор мешавем. аҳсан. саволи панҷум. пеш аз убур кардани роҳ шумо бояд чӣ кор кунед? хуб, аз дастаи дустурояк Амирҷон ба ин савол ҷавоб медиҳад, марҳамат. бояд чароғаки раҳнаморо бубинем ки он сабз ё сурх бошад. агар ки сабз бошад, мо бояд гузарем. сурх бошад, мо интизор мешавем ва дар ранги сабзи чароғак ҳаракат мекунед.
خوب که این جواب سوال رو پورتر میکند. مرحمت. ما باید به چراغک راهنما نگاه کنیم. وقتی که سرخ باشد ما نمیگذاریم، وقتی که سبز باشد ما نگذاریم. یعنی به طرف چپ و راست نگاه میکنیم بعد در رنگ سبز چراغک حرکت میکنیم. همینطور؟ بله. خب سوال ششم، پیاده‌گردان باید با راه پیاده‌گرد گذرند، ولی اگر راه پیاده‌گرد نباشد باید چگونه عمل کنند؟ از دسته دوستریک مرحمت سردار دسته به این سوال جواب میگوید. در کنار راه حرکت کرده رو به سوی حرکت نقلیات میکنیم. به نهایت خوب رسیدیم به سوال هفتم. سوال هفتم چنین است: آیا هنگامی عبور کردن راه از تلفن موبیلی استفاده بردن ممکن است یا نه؟ دسته دونویک. تلفن موبیلی در راهگذر ممکن نیست که ما او را استفاده بریم. اگر استفاده بریم هوش ما به دیگر چیز می شود و یگان فلاکت می شود. یعنی به یگان صدمه دچار شدن ممکن نمیتونه. خب سوال هشتم، نقلیات جمعیتی که با برق حرکت میکند چی نام دارد؟ اولش دسته دوستریک دست برداشت. مرحمت. ترالیبوس نام دارد. یعنی نقلیات جمعیتی که با برق حرکت میکند چی نام دارد؟ ترالیبوس نام دارد. به نهایت خوب و سوال آخران با دقت باشید. گذرگاه های پیاده‌گرد چند نمود می شود؟ مرحمت از دسته دونویک. راه های پیاده‌گرد 3 نمود می شوند: زیری زمینی، زمینی، بالای زمینی. جواب شما درست است. احسن به هر دو دسته. خوب بینندگان عزیز، در شرط چهارم برنامه هر دو دسته غالبیت را به دست آوردند، یعنی هر دو دسته به سوالهای ما برابر جواب گرداندند. از این رو به هر دو دسته 5 خالی سپرده می شود. احسن به هر دو دسته. بینندگان گرامی، در این برنامه دسته دوسترویک صاحب 18 خال و دسته دونویک صاحب 17 خال گردید. از این رو غالب برنامه امروزه ما دسته دوسترویکان می باشد. احسن به دسته دوسترویکان. بینندگان عزیز، اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام می رسد. در هفته نوین برایتان روزگار خوش و خاطرمان را آرزو مندیم. تا دیدار نوبتی در برنامه الفبای راه. خیر، خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.